Yo, there's a boy. We mwega muthikiriria na mwiroreri wa Miaki na Maybe TV ngiraga hano ho mucie wigwe we mucie riu muhuthiri umwe wa TikTok uri oikaine ta Faith M Peters ni atwarire munabii Kanyari mibira ya gwikira kana ya gwitira niyo condom tauro cia utheru cia pantyliners na maguta ma kwihaka ma Artemis ta iheo riria acerete kanitha-ini yake. Faith arahire Kanyari iheo icio mbere ya arumithia yake kanitha yake na aramwira ni amwendete muno undu uria uratumire Kanyari eyunage ni kuihurwo ni wendo riri arumiriri yake maronaga na kanwa. Faith erite Kanyari aramuheire mibira iyo tondu ni arendwo ni ahiki muno na aria niyo aingi. Ahuthire ciugo ici na aramwira naona wanawake wanakutaka sana Pastor Kanyari, nimemletea kinga ya maisha, tumia kinga dadi, usikatae wanawake. Riu amundie ciugo ici altaine kana kigongona-ini ndanetigira amwira ndagetigire atumia amu ena kinga. Umoni kana horo ni ututhurite maundu ngurani turia guguthomera. Turona Peter Kioi auga atiriri, I don't like to see such things and that's why I went to be with the Lord. Agashoka agetheka haria muno. Hana Jane auga atiriri, kwa nini watu walikuwa wanafurahia na kupiga makofi kufurahia drama za ushetani kwa madhabahu? Afadhali wafanyie huko TikTok, hata ndio maana tunamalizwa na mvua. Weka atiriri, continue mocking God even in the altar. Mama ni ngurani ni amwandu matina ikenye ni horo uyu muno. Turona ongeretwo Ana kauga atiriri, alafu mnashinda mkila umuruto mafuriko accident. Mungu kweli amekasirika na dunia. Kuna Roma na kauga atiriri, Shakahora season 2 coming soon from Kanyari church. Ni ngurani amu andu matikiaga wakuga na mundu gakiria ki ngoro yake. Onu makuni niko kumana video ino ya Pastor Kanyari. Comment hau ndituika wa subscribe o hamwe na comment. O hinda ringi twatuika akumagara.